hiyo kitu, tuendelee na mkutano. Wacheni kututisha bwana. Nĩ kĩrĩndĩ kĩnene kĩa arũmĩrĩri a kĩama kĩa ODM Mwahu ũrĩa ũraregana na ũnyitanĩri na thirikari rungu rwa Mwahu wa Linda Mwananchi gĩkĩgeria gwĩthara kumana na marũrũ ma tear gas rĩrĩa rĩikereka rĩa mbere kuma ODM yekĩra mũhũri wa gwatũkana na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ũrĩa waikirio nja ta mwandĩki mũnene. Tuendelee na mkutano. Hau kabere Sifuna, mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino na gavana wa Siaya James Orengo manyitanire na etĩkia igongona-inĩ rĩa kanitha kũrĩa maugĩte matiraguoyohio nĩ mĩkana ya thirikari. Kutokana na dhulma ya Kasongo, kutokana na ufisadi ambao umekithiri Kenya hii, kutokana na mauaji, kutokana na abductions za vile vijana wetu kama hawa kina Bob Njagi, wamepitia mengi sana hawa vijana. Na ni jukumu letu. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia, ukiwa kiongozi huwezi kujiongoza wewe mwenyewe. Hii msafara ni ya sasa. Na kama si sasa ni sasa hivi. Lazima tukomboe nchi yetu. Na mimi naweza kukueleza ya kwamba wale wazee walikuwa pale mbeleni. Walikuwa na maono. Ndio ikalete mabadiliko na mageuzi katika Kenya. Nyinyi pia mna maono mazuri. Na najua tutaleta mageuzi na mabadiliko katika Kenya. Mbũtũ ĩno ĩrauga honge cia thirikari cihoire mageca kuma ũgima wa mwĩrĩ nginyagia gĩthomo, na rĩrĩa matetia mageca maya magathagathagio. Wamama wetu wanafungiwa hospitali badala ya kujifungua. Elimu wameangusha. Alafu wanatuambia ati watatupeleka Singapore. Yani story fake, story ya chama. Sisi tutaendelea kulinda wananchi. Harambee! We have hope that yule mwana bodaboda ambaye aliambiwa kutoka kwa bodaboda atakuwa na mabasi, tuko na hope au wana bodaboda watakuwa na mamatatu. We have hope that yule mtoto ambaye amefukuzwa kwa sababu ya karo ya shule, ambaye ako nyumbani mpaka saa hii, siku moja mzazi wake atapata fee. We have hope that you and I can cause a revolution in this country. A revolution of ideas. Ukiri ũguo ngwatanĩro nĩ yagĩire kĩene mogarũrũku kĩama-inĩ kĩa ODM makiuga mũbango ũyũ wakinyanĩrio mũgarũ na watho wa kĩama, makiuga ona Oburu aiyũkirio mũgarũ na watho. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.